Good evening and welcome once again to Straight from the Sky. I'm your talk show host, Bobit Abila, and tonight we have a good friend who has been with me about 2 shows ago talking about the elections, and at the time he was also a former congressman of Biliran. His name is Attorney Glenn Chong, who has a lot of papers in his file about the cheating of the Smartmatic during our presidential elections. And he has a lot of things because one of his, if not his close-in security, Richard Santillan, was also murdered by policemen. So this is really a very huge interview with Glenn Chong, and we'll be back with him after this break. Sumuko ka na! Hindi ako suko! Sumuko na! Hindi ako suko! Sumuko ka na! Tagal. Parang internet mo. Get the Sky Fiber Super Speed plans. Up to 200 Mbps for fiber fast days. Ay, sumuko! Switch to Sky Fiber. Ay, may lag. Parang internet mo? Get the Sky Fiber Super Speed plans. Up to 200 Mbps for fiber fast days. Switch to Sky Fiber. Thank you for staying with us. We're really with our good friend, Attorney Glenn Chong, and it's really an honor and a pleasure to be with him once again. Mayang gabi, diya, Glenn. Manang Bobit, maayong gabi kanimo. The honor and pleasure is mine. Well, Kay bao ka nga taas gyud kaya kung pagrespeto nimo, Manang Bobit. well, ako sa Glenn, And sa ato mga naminaw karon tan-aw na viewers, maayong gabi sa inyong tanan. well, remember, di ako makalimot nga ikaw taga San Carlos ka graduate. So, muna, iladaw mga taga Sugbo nimo. Actually, Manong Bobit, I would like to take this opportunity to thank the people of Cebu City and Cebu Province. Antong 2019 elections, ang Cebu Province ug ang Cebu City ang daghan akong boto. Number 1. Yeah. Pinakadaghang boto nga gihatag kanako. And I'm really very grateful. Daghan yung kayong salamat kanin tanan mga taga Cebu. Well, remember, dili lang ikay Bisaya ni Dagan,
si President Duterte is also a Bisaya. So muna tag-as kay mo mga botos gikan Subo. Dinagyo ko nagdako sa Cebu City, Manububit. I know. That's why maybe you should give us a little background of what you have been doing since the senatorial elections a year ago. Actually, pagkahuman sa election, I focused sa kaso sa akong personal aid, si Richard Santillan. Para na ako, Manububit, no, si Richard had served me for 12 long years when I was still congressman. And then, he served me faithfully kaya itong 2010, atong gitikas ko nining Smartmatic, gi-offeran ni sa akong kontra og dako kayong amount para lang mubalhin sa ilaha. But Richard stuck with me all these years until on December 9, 2018, about 21 months ago, he was abducted from my car, and then he was tortured. He suffered 92 wounds all over his body. No 22 intang kasamad ang nadawat ni Richard sa iyang lawas, and pasitabi lang sa atong mga nangaon karon ang iyang upat kang ngipon din gigabas din tawo ng upat kang ngipon katunga na lang ang nahabilin, and he was shot 21 times. Ang culprits are 20 police officers. So nag-focus ko din Manububit, mga kaisunan, so far until yesterday, the other day, 38 na kabukaso ang akong na-file. May warrant of arrest na ang 20 police officers and they are on the run. So far, duha na ang namatay. Ang usa namatay sa sakit atong December, ang usa na COVID atong July. So, ang duha ning surrender, ang 16 is still at large. So, di na ako nag-focus, and then after that, ning laylo ko kadali sa Smartmatic, but I think it was more of a strategic retreat, Manububit, kay kung ning focus ako sa Smartmatic, pwede nilang ibuhos inang kwarta diri sa process to secure justice for Richard. So, naghilom-hilom lang yun na ako. Gisiguro yun na ako nga mogawas ang warrant of arrest. Good enough, gi-file sa NBI. Ang NBI nag-investigate niini. On orders of the President. Kasi dito sa Malacanang, January 7, Mo bitaw. the President privately met with us. Oo. And then, nag-file ang NBI May 17. Human lang sa election, May 17. By October 22, may warrant of arrest na. So actually, paspas kaayo ang pagtuyok sa hustisya for Richard at that time. Until naabutan sa COVID. So karon wala pa yung mga hearings because COVID pa man ta, nag-lockdown man ta. And then, I went around abroad, nag-gather kong support for hybrid election system para mo atong huli sa Smartmatic. Glenn, saludo ko nimo just after 2 days ago, ang Inquirer o many other news items nigawas nga gikiha dahil sa nimo the first time nakakiha ang tao og Chief of Police si Archie Gamboa. So unsa may imong file nga case niya? Actually, Manububit, mga kaigsunan, hindi yun, ani kabaga. Kabaga? Mo ni kabaga ang iyang kaso. Kabaga ko na. Baga kaayo. Actually, ang akong gikaso sa iya, 5 ka violation sa Republic Act 6713 kasi di ba naamantay balaod para sa ni sa impormasyon sa atong mga kaigsuunan. Sa Section 5, Paragraph A sa Republic Act 6713, nagaingon nga ang tanan public official are under obligation. Wa mo ingon ang balaod nga must or shall. Ang gibutang under obligation to answer all communications from the public within 15 working days from receipt of the letter, and they must specify kung unsay ilang action sa imong sulat. So para sa publiko, kung naamoy gustong makuha sa gobyerno, sulat. So magsulat mo. Maghuwat kag 3 ka semana, kay 3 ka semana is 15 working days. Obligado o under obligation. So gisulatan ako si Archie Gamboa na ngayon kong ebidensya. Wa gyud ko taga Manububit, 5 ka beses ko nagpadalag sulat niya. Nangayo kong crime scene photographs, nangayo kong picture sa mga salarin, sa mga killers, kaya akong ipawanted, nangayo ko og daily intelligence brief. Wa gyud ko taga
So, 5 na ka-violation. 5 ka-violation sa Republic Act 6713. Tungod, kay ang pagwala niya paghatag na kong ebidensya constitutes also obstruction of justice. Amen. Correct. Ikasuhan po na ako siya 5 ka-counts. 5 ka-counts of obstruction Of of justice. For every one count, for every one sulat, for every usa ka sulat na kung awan niya tumaga, is one count of obstruction of Yes, justice. correct. So, gi-connect na nako siya nganong na obstruction of justice. Mm. So, for example, Manong Bubit, ha? For example, Manong Bubit, mga kaisunan, ako lang ipakita sa inyo, ha? Kining picture na crime scene photograph ni, ako lang ning ipakita ninyo. Mauni, Manong Bubit, ang estado, and I want the people to know kung unsa ilang gibuhat kang Richard. Kung makita nimo sa bulsa ni Richard, walay bakat, Manong Bubit, di ba? Walay sulod ang bulsa, di ba? Kining bulsa, walay sulod. Oh. Makita nimo ang close-up photograph, walay sulod. Oh, walay sulod ang bulsa, di ba? Correct. Walay sulod ang bulsa. Mm. Sa didto pa si Richard sa gilid sa akong sakyanan. Pagbalhin na kang Richard sa body bag, ibalhin na nila si Richard sa body bag, may magazine na sa iyang bulsa. Ayan. Giplantingan, yun ay. May magazine na. Oh, may magazine na. Kini. Kini siya, Oh. kana. Oh, may magazine na. So, akong giingnan sila, makita na to sa photograph number 7. Walay sulod ang bulsa ni Richard. Nganong sa photograph number 14, naa na may magazine Glock 49, Glock 9mm. Mm. So, ang soko ang nagplanting. So, gikihaan sa dako ang soko o planting of evidence. Mm. So, tungod kay wa ning gihatag ni Chief Gamboa sa amo ang crime scene photographs, then it constitutes obstruction of justice. Amen. Correct. So, ako sa giingnan, 17 months may nagpaabot. Dugay na ang ni gikihaan. Wa na mo makiha kay di man nimo ihatag. Di man niya ihatag. So, wala ko'y mahimo. There's another example. Ako ipakita nimo Manong Bubit sa inyong mga kaisuunan para ma-appreciate ninyo kung ngano nga gigihaan ako siya, ngano nga ning abota ning nga punto. O, kini Manong Bubit, mga kaisuunan, T-shirt ni Richard. Mo na yung t-shirt ni Richard. Kini t-shirt ni Richard. Mauni ang gihatag sa mua sa NBI. Akong giingnan si Archie Gamboa. Unsa may akong makita din, ha? Black and white man ni imong gihatag namo. Gusto ko colored photographs. Ngano man. Tungod kay kining t-shirt ni Richard Manong Bubit, mga kaigsunan. Ingon ang forensic chemist sa PNP, 25 ang butas. 25 kabuk ang Bala. bangag sa iyang sa iyang t-shirt. Pero sa autopsy report, 12 lang kabala ang ningsulod ning gawas sa iyang lawas niya na cover sa t-shirt. So kung 25 ang holes, 12 lang ang bullet exit and entry. Nganong na may sobrang tracy? Nganong na may sobrang tracy nga butas sa iyang t-shirt? So tan-awon nato ang PAW forensic examination report. Naa didto ang tracy kabutas. Torture injuries. Ang 5 di anak Manong Bubit, ang 5 na mga tigsunan, I speak diri sa likod, gitusok-tusok og 5 ka beses ang likod ni Richard og I speak. Gabi. Maunang nabuho, nabangag ang t-shirt. So, ako ning gipangayo, di yun niya ihatag. So, unsa may ako mapruiba nga black and white man eh. Correct. Oh. So, it constitutes also obstruction of justice. So, mauna, 5 ka violation sa 6713, 5 ka violation sa obstruction of justice, and because all of these acts constitutes grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service, ito si kabuk ang iyang kasalanan. Wow. Muna ingon lagi nga. Saludo ko nimo, Glenn. How many people have the guts to file a case against a chief of the police? And that is really a rare occasion for the Filipino. Actually, Manong Bubik, ang previous chief of police, chief PNP si Albayalde, kikihaan po na po o obstruction of justice o ato sa ombudsman. Tinuod. No. Ang kang Albayalde, nakabinbin karon sa Department of Justice. Kay gifailan ako sa nagbitiw manggod sa biglaan, di ba? Nag-resign siya dali. So
wala na akong maapsi sa ombudsman. So dito na ako gikihaan sa Department of Justice. So duha na ka Chief PNP nga akong gikasuhan for obstruction of justice. Okay, I want them to know. that's really great news for us in Cebu nga at least nilihok jud ka despite all the bigger problems that faces us today. So we'll be back with our Attorney Glenn Chong after this break. Please don't go away. Ay, may lag. Parang internet mo? Get the Sky Fiber Super Speed Plans. Up to 200 Mbps for fiber fast days. Switch to Sky Fiber. Bagal kasi. Parang internet mo? Get the Sky Fiber Super Speed Plans. Up to 200 Mbps for fiber fast days. Ako single. Switch to Sky Fiber. Thank you for staying with us. We're now on the second segment with Attorney Glenn Chong. So this time, we'll talk now about elections. Labi na karong November election na ba sa Amerika. Ang Amerika, if you really remember, 2010 na to nga elections nga nisugod ta og electronic, nagpanahon ba to nilang Barack Obama, President Barack Obama. And I remember, Yes. I remember, karong mga panahon na nga sa Amerika, grabe de kayong tikas po sa Amerika sa labi ng ilang mailed-in ballots.
So maybe can you explain about how the Americans are also able to cheat in these elections? Actually, manumbubit, mga kaigsoon, sa Amerika magod, decentralized ang ilang election system, di ba? Wala man sila central na COMELEC. Correct. Ang ilaha is state election body, state elections bodies per state. So kada state may kanya-kanya silang COMELEC, pero wala sila centralized COMELEC. So pwede makasulod ang tikas on a per state basis. Correct. Like for example, kining Smartmatic, mao magyud ni hinungdan kung nganong nahugaw pag may itong eleksyon. Nakasunod ni sila sa US, dito sa Chicago, nagka-problema sila dito, hapit wala sila bayari. May problema. Then, in 2016, I think, there was an election also in Arizona na booking di gyud pareho ang mga resulta. Ang boto nga ang resulta, na booking sila, gikihaan na sila. And then, one time they bought Sequoia voting systems. And then, gi-investigar sila sa Committee on Foreign Investments in the US sa Department of the Treasury, CFIUS. So, nag-CFIUS investigation, gipa-disclose ang ownership sa Sequoia, and then ang Smartmatic, wala sila musunod, ding divest na lang sila sa Sequoia. So, nganong di man ka musunod sa patakaran kung wala kay itago? Correct. Because at that time, ang Smartmatic was under the control of Hugo Chavez sa Venezuela. Yes. Now, katong kaganinang imong giingon, Manong Bobit, kanang mail-in balloting. Kay kasi kasagaran sa ilaha mo boto, email na lang nila. There's really there's a very big loophole there. Kanang pag-abot na sa imong balota, di ba? Pag-abot sa imong balota, ang pag-ihap maguda na is something na wala na nimo makita, di ba? Correct. Wala na makakita kung giun sa pag-ihap ang atong boto. Gisalig na lang nato sa mga tao. In their case, gisalig nila sa mga tao. But what guarantees do you have na katong mga tao nga nag-ihap or ang makina nga nag-ihap limpyo ba? Correct. Diba? So, mo na yung problema nga katong ingon sila nga si Hillary Clinton ni daog atong 2016 ba to? Nga si Trump ni daog sa electoral votes. Ang daghang gasulti nga Yes. ang kuan ko noon, Democrats nakakat-on og tikas. Will this be Posible. will this happen in the November elections this year? Actually, Manong Bobit, in 2016 elections that was in the 2016 elections nga nanghambog ang Smartmatic that their footprint is in 50,000 ballot machines all over the states. 50,000 ballot machines kung if I can remember it right, 50,000 daw ka ballot machines na ay footprint si Smartmatic one way or the other, either the technology or the hardware sila yung nag-provide kaya di ba? Correct. States per state money. So spread over several states ang mga 50,000 machines, so iba-iba ang footprint nila. Pwede ang hardware sila yung nag-provide, pwede ang software, pwede ang balota. So when nang na-booking na to ning dako to nga issue na hadlok ang mga Amerikano, gi-pull out nila ilang panghambog sa ilang website, ilang gibura, ilang gi-erase. But the people were already aware. So, kung nahitabo na sa 2016 elections in the US, kung for as long as si Smartmatic na apagyapoy footprint sa mga ballot machines, it is never safe. That's what I can tell the American people. It is never safe for your elections if the footprint of Smartmatic is there, because we have seen it for ourselves how these people could cheat the elections. Mo lagi na akong gihadlukan, Glenn, kay the Democrats, as many have been what you call studying the elections in the US, there are groups that say that the Democrats are no longer your grandfather's Democrats. I mean, take a look. I used to be, call me, if although butante sa Amerika, I would identify myself as a Democrat sa panahon ni JFK. John F. Kennedy. Kaya may demokrasya at that time.
But today's Democrats are no longer the same. A lot of them are far left. A lot of them are pro-abortion. Wala Ginoo, dili anti-gun sila. Dako kada sa American Second Amendment nga pro-gun niya karon gusto ga sila mukuyog ng Black Lives Matter, which is actually headed by a Marxist and then paid by Soros for $33 million. So if you think about it, dako kayong what you call gubot sa Amerika karon tungod mga rioting because the cities where Democrats are governing are become what you call looting cities, and a lot of businessmen are moving out of New York, are moving out of Chicago. I mean, daghan na kay naitabo. So these elections plus the fact that daghan mga leftists gusto nga i-defund ang police. So basically, the conservative Americans want to retain America as it used to be because it's no longer America, it's no longer the America you and I used to know. So what do you think would happen karong November? Ang ako nakita diha, Manong Bubit, is you said kaganina na the Democrats are aligning themselves with Black Lives Matter. Yes. Now, Black Lives Matter. Now, I heard news that this is funded by George Soros. Correct. Ang Black Lives Matter. Yes. Oo. Si George Soros funded them. Now, hindi yun matangtang sa akong huna-huna nga George Soros is also si Lord Mark Malloch Brown is the chairman of Smartmatic. Okay. Si Lord Mark Malloch Brown, chairman siya sa Smartmatic, and he used to be the second in command sa mga investments ni George Soros. Wow. Including his philanthropic arm, Open Society Institute. Kuyawa ko na. Si Lord Mark Malloch Brown used to occupy a suite din sa New York when he was the Deputy Secretary General of the UN. Nag-Deputy Secretary General niya siya sa United Nations. Sus, Ginoo ko. Si Lord Mark Malloch Brown. And then, when he was working with George Soros, official siya sa mga kumpanya ni George Soros, he was renting also a flat that was owned by George Soros. So karon Smartmatic chairman siya. So dili na to matangtang sa atong mga huna-huna ang pagduda nga George Soros through Lord Mark Malloch Brown can effectively control Smartmatic. Correct. And if Smartmatic's footprint are in the ballot machines in many states across the country, George Soros can deliver the votes to the Democrats. Despite the fact that si Biden, kanang Vice President Biden, is practically senile already. Di na makalinumdum sa mga speeches niya. Di kaya siya may bawag asa na siya. I heard about that also. Nasa dementia. Correct. Oo, nasa dementia. Nya, But, Manong Bubit, Manong Bubit, whether may dementia o may dementia ang kandidato, basta si Smartmatic ang magbilang sa boto, mudaog na. Kuyawa nga presidente sa Amerika na ay demensya. Paita. Oo. Amo na, the Americans must be really forewarned about these Smartmatic machines. Kasi di man sa nato matangtang sa atong huna-huna ang ilang ipanghambog atong 2016 that their footprint is in approximately 50,000 ballot machines across the United States. Wala ingon lagay nga nakuyawan ko ni Trump because Trump has done a lot because remember Donald Trump is a president who did not sit down in any government positions ever, and he is what you call cleaning the swamp in Washington D.C. because he does not belong to any political party at that time. Yeah, that's right. Actually, they have a good start with Donald Trump because he's not part of any traditional political parties in the U.S. election system. But I hope he will succeed with his plate is really full. Manong Yeah, Bukit, I'm sure. so to speak. Yeah, I'm Oo. sure. So, these elections in the US in November, I hope di makamagic si Smartmatic because if they can magic the elections, then the number one democracy in the world
is already controlled by Smartmatic and George Soros. Kuyawa ng storyaha bitaw na Glenn. So we'll talk about our local elections after this break because halfway na ta. We'll be back shortly. First song. Thank you. Bilis maka-sound trip. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. For today's look, Bilis makaganda. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. LU pare. Bilis maka-vacay. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. Thank you for staying with us. We're halfway through the show, talking with my good friend, Attorney Glenn Chong, who I would believe was the one who actually was my whistleblower to tell me that Smartmatic was going to cheat in the 2010 elections. And yes, they did. And karon nagsulya siya nga posible maka-cheat po sila sa elections sa Amerika. So let's hope that Americans will wake up to this reality. So let's continue. This time we talk about the local elections, especially after I heard a speech by President Rodrigo Duterte na di na gid siya ganahag Smartmatic. What do you say to that, Glenn? Oh, actually, Manong Bubit, mga kaigsunan, itong
just a few weeks, 2 weeks after sa election niya itong 2019, si Presidente was in Japan. And then it was in a gathering of OFW community. May nangutana sa iyaha, and the President said nga, dapat sa SONA ko pa ni i-discuss. Pero niingon siya nga, do away with Smartmatic because ayoko na sa Smartmatic. Ayaw na ng tao sa Smartmatic dahil sa issue nga ng dayaan. Sinabi nga, I remember, sabi ni Presidente, sabi nila, sabi ng LP, dinaya sila. Sabi nila, dinaya din ako. So, because of that, it creates animosity, serious questions on the integrity of the elections. And then niingon pa si Presidente, Manong Bobit nga, what is there with Smartmatic? Bakit ayaw niyong ipakawalan yan? So, actually, we're repeating those declarations of the President sa among kampanya sa Facebook na malinaw ang instructions ni Presidente, dili na siya gusto sa Smartmatic. Kung sa may naa sa Smartmatic na ipugos man yun ninyo sa katawhan, it's because of the money that they earned from the elections. Correct. By selling public offices. Correct. Pero ako, Manong Bobita, I stand by every word I say. Na akong gisulti sa inyo mga kaigsuonan, ganiingon ko nga ang mga election positions, ang mga positions sa atong gobyerno, elective positions, gipamaligya sa akong nalikog og Smartmatic, I stand by every word that I utter before you now. I agree with you. Kay, I'll just give a very simple analysis. Number one, 2010, I was with, supposed to be Gibo Teodoro. And I was watching his, we call that, kanang, yung graph going up. Suddenly, middle, di kalit flat. Mahimo mo ko ng eleksyon nga imong going up ka na, nga mo flat. Nga si Pinoy, layo na kay niya. Marod katulog gani. Then suddenly, Pinoy ni Sakawa na, daog na. Daog na si Pinoy. Then in the 2016 elections, si candidate or presidential candidate Manuel Rojas or Mar Rojas was actually second to the last sa tanang mga surveys. And then, pag human sa election, number 2 na siya, nisuway gid silang panikas, gisuway nila gukod, nahutdan na silang oras. What have you to say to that, Glenn? Actually, Manong Bobit, wa sila mahutdan og oras, nahutdan sila boto. wa na sila kuhaan og boto. Correct. Kay tungod sa kadaghan sa boto ni President Duterte, ilan ang apason. Unsa man nila pag-apas, basin mo abot nag 100% ang turnout rate kung magsige silang dugang. Correct. So they have to stop somewhere. And because the gap is still several millions, 6 million, 5 to 6 million ang gap, it would be impossible for them because that would be equivalent to about 15% of the voter turnout. So, kung idagdag mo pa yung 5 million or 6 million, kailangan ka pang mo dagdag og dugang para mo daog. So, musubra ka na to about 16-17% of the turnout, i-add up nimo on top of the actual turnout. So, kung ang actual turnout at that time was 80%, you would have about 97% turnout, which is already impossible. Correct. So, the syndicate thought it best na wag na lang, diri na lang tas Vice President ikas. Niya, tanawa ng Vice President, until now, wa pa'y decision kita ni Daog, si Leni Robredo or si Bongbong Marcos. Ako, gaduda ko, Daog to wala pa decision, Manong Bobby. And wa pa gani decision sa pilot precincts pa lang to ha. Kung unsa ka how they delayed it so much na ang pilot precinct hangtod karon mag-eleksyon na lang in less than 2 years, ang pilot precincts wa pa ma-decision ni kung kinsa ining daog diyan ang pilot precinct, si Leni ba o si BBM ba. So kung mauna siya ang redress mechanism sa election fraud, it will give so much motivation for the cheaters to cheat. Diba? Correct. Kung mauna atong makita na mauna siya ang estado sa ato ang redress mechanism. Supposedly ang redress mechanism na to swift and sure. Aspas, dali, sigurado. Yes. But because they have seen nga why mahitabo basta nakalingkod ka, mag-unahan na lang ta kinsa makalingkod, magtikasay na lang ta. So that's why
our election system, ingon ani, kahugaw, and this is also what the country we have. Daghang kay tag problema. Because ang tanan problema nato, mga kaigsoon, whether you will agree with me or not, but if you will really look at it, political, economic, every problem there is in this country can be traced to a corrupted election system. Correct. Because it all starts there. Well, Anan, di na magsugod sa election and system. proof of the pudding is in the eating. Remember, our biggest 2016 COMELEC chairman is Andy Bautista, who was sued by his wife Yes. for fraud. And then, he defended himself, tried to talk to President Duterte. In the end, he disappeared. He's in this, I think, in the States. What have you to say to that? Kanalandaan, proof na nako nga naitikas nga dako sa COMELEC. Ang akong gitanaw din Manong Bukit is ang iyang undeclared wealth. Correct. Ang iyang undeclared wealth reaches about 1 billion pesos. Yes. So that's 1 billion pesos in undeclared wealth. Ibutan na lang nato. He was not famous for being rich, filthy rich before he entered government service. Yeah. And then dito siya nagsugod sa PCGG. Unsa pa may makwarta nimo sa PCGG, wa naman, naubos naman. So diin man siya naka-raise og 1 billion. Correct. Di din ha sa COMELEC na naglingkod siya as chairman, and look at what happened in the 2016 elections. Ya, tanawang diin ang iyang bank accounts. Kung imong kyuntahon, ang ordinaryong tao, either mo adtog BPO, BPI, or kanang unsa pa ng mga dagko nga bangko dinhi. Pero dito sa Luzon Development Bank, which is actually nobody knows what is Luzon Development Bank. Ya, usa ka bank account, murag 30 ka buok bank account. So, kanalandaan is already a red flag, if you ask me. Yes, that's a bright red flag. It's not only a red flag, but it's a bright red flag because he was trying to skirt around with the Anti-Money Laundering Act. Oo, so mo nang nagpili siya Manong Bobit o bangko nga at amigo niya kayo ang tag-iya, Correct. so that they can hide this. The transactions can be placed below the radar of the AMLA. Correct, yun kayo. So, karon I don't know why, until now, lang gihapon pangitaa si Andy Bautista to a US, kanang bitong naman tayo supposed to be friendship with the United States. They should send him Extradition treaty. extradition. Yeah, we should move and have him extradited here, because not only does his family need to have him back, because the family owes him. I mean, he owes money to this family, and he owes a lot of explanations to the Filipino people. And for me, dako kay na nga issue. I don't know why. Ikaw. Manong Bubit, mga kaigsuunan, wa pa ko kakita og politiko nga isog kaayo kung patawag kang Bautista in a hearing and have him arrested. Wa pa ko kakita og politiko nga ingon ka isog nga magpatawag kang Bautista, iatubang sa publiko, i-grill siya sa iyang mga gitago nga mga katigayunan tungod kay hadlok sila kung unsay isulti ni Bautista sa publiko. Muna ingon lagi nga I've always believed nga it's time for charter change, so that we should elect a new constitution where ang mga politiko becomes just like the kanang politicians sa European Union. I was there last year sa election sa European Union, mga nobodies, wife, family names, niya ang sweldo, igo ra marag sweldo lag CEO, dili nga dakong kumpanya. But here, we've got senators and congressmen. If you think about the COVID lockdown, hapit tanang Pilipino of all working class na igo, maestra ka, tourist guide ka, or taxi driver, jeepney driver, whatever, kay tunod sirado mga negosyo, down ka. Pero ang mga congressmen and senators, in fact, I wrote this last Tuesday in Philippine Star nga, magpa-reduce mo sa inyong sweldo, bisag 50% na lang, basta makagamay ka sacrifice mo sa Pilipinas.
So, unsa may sulti nimo na, Glenn? Actually, manumubit kini lang kung at this time kung katong imong proposal, di ba nga paredusan nila ilang sweldo, i-apply lang allowance manumubit kaya ang sweldo gamay ra na. Ang sweldo is about 100,000 at atong una congressman ko ang sweldo nako 35,000 lang. Pero ang akong allowance is na sa 400 to 500,000 per month. So, mo akong gamiton pag travel going back to Biliran kasi every week mangugo muli. mga kaigsunan, Lunes ngadto sa Miyerkules na ako sa Manila kay session sa Kongreso. Huwebes hangtod Sabado, Domingo na ako sa mua sa Biliran. Muuli ko kay siyempre, matubang ko sa mga tao. Sige yung mutuyok yung ko sa mga barangay every day na ako dito sa Biliran. Mangutana ka lang sa taga Biliran. They always see their congressman every day from Thursday to Sunday. And they can always talk to me anytime. Well, so, mo na akong gigamit. Magigamitan na ako sa akong allowance. Pero kung imong ingnon nga, iba na nilang sweldo, manububit, ihatag na lang sa ilang sweldo ang ilang allowance mo kuha kay mo dako. Pero, para ihatag na ito sa tumatik. Mangani sila mo lamar na ko nga musugot sila. So, you can just imagine nga gid sila musugot. Well, anyway, we run out of time. We'll go for our final set after this final break. We'll be good. Huwag mo siyang pakasalan! Bagal kasi. Parang internet mo? Get the Sky Fiber Super Speed Plans. Up to 200 Mbps for fiber fast days. Ako single. Switch to Sky Fiber. First song. Thank you. Bilis maka-sound trip. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. For today's look, Bilis makaganda. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. LU pare. Bilis maka-vacay. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. The theory of decreasing responsibility explains how your life insurance needs change over time. In the early years, you may need a lot of life insurance coverage, but in the later years, you may not. In the early years, when you're younger, you don't have a lot of money, but in the later years, you'd better have money. How does this fit with your insurance needs? Today, when you're young, loss of income due to a premature death would be devastating. Your children are young and you might have high debt and a house mortgage. Your need for insurance is highest at this time. When you get older, retirement income is needed. Your children are grown, your debts are lower, and your mortgage is paid. If you have savings, you are self-insured, diminishing your needs for insurance. That's the theory of decreasing responsibility. By having life insurance when your financial responsibilities are the greatest, you can have peace of mind knowing your family's future is protected. Thank you for staying with us. For our final set, we'll now talk about elections in the Philippines this coming 2 years from now. Unsa may imong suggestion, Glenn, na may mga suggestion nimo nga hybrid elections or what kay kung di nato matangtang ang Smartmatic, but what can we do to make sure that we will have a cleaner elections? Actually, Manong Bubit, mga kaigsunan, the only way we can really cleanse our election system, and take it from me, I have been fighting Smartmatic and COMELEC for 10 years, more than 10 years. Nagsugod ko rin nga advocacy 2010 and all the way until now. Kuyog ko nimo ana. I have suffered. Manong Bubit. Kuyog ko nimo ana. Kauban ako sa Manong Bubit. For sure, of course. I cannot deny that. That's a fact. Now, I have suffered so much atong ilang ipatay si Richard. It was really very painful for me. But ang ako kong tanawan to Manong Bubit, ilagog kong pitikon.
ila kong pitikon, si Richard ang ilang gikuha. Mm. And then imagine ka, gilatag nila sa kalsada ang patay nga lawas ni Richard. Ang akong sakyanan, nagigamit ni Richard, gitadtad og 76 ka bala. Sus Maria. For me, the audience was me. Ako gyud ang ilang gustong pakitaon adto. Gusto ko nila paluuron. But I am made of firmer stuff. And I know what I'm fighting for. I'm fighting for the future of our country. That's why I stand firm. Now, kini ang akong proposition sa atong katawhan is magkahiusa ang tatantanan sa hybrid election system. Unsa man ang hybrid election system? From the term hybrid, it's a combination of manual voting, manual counting, and then automated transmission. So, of results. Actually, Manong Bobit, mga kaigsuonan, naghimo ko balaod. Anyway, former congressman man ko, ang katang mga balaod na akong nahimo kaniyan to 5, ako yun ang nagsulat sa balaod mismo. Dili akong abogado, ako mismo. So this time ako nagsulat. It's a 45-page bill. 45-page bill. Ang salient features ni ingon ini. Ako na lang mong dadon in sa election journey, voting journey. Okay. So, mao ni ang hybrid election system. Ang voting journey para on the side of the people, the voter. So what you need to do is kay ingon ani. Ang atong eleksyon magsugod alas 6 sa buntag. Hukutob lang alas 11:30 sa buntag. So, nganong ingon man na kagamay kamubo lang ang voting time. Tungod kay 200 na lang ang botante kada presinto. Karon gud, ang botante gud sa kada presinto sa kalibo. 800 hangtod sa kalibo. Munang makakita mo sa presinto sa eleksyon, sobra kataas ang pila, di ba? Sobra kataas ang pila. Daghan sa atong mga botante ang dili makabuta. Especially ang atong mga senior citizens magka-problema. Ang uban manguli na lang. Correct. So ato nang usbon. Instead nga 1,000 ang botante kada presinto, 200. 200 na lang ang maximum. O 200 maximum. Actually, ang 200 na kaniadtong 2007, 2004, 2000 elections. Dati pa na 200 gud na kada presinto maximum. So ibalik lang nato siya sa 200. So pag sud mo sa presinto, tagaan kag balota. Pareho ra gyapong balota karon. Kaya ang atong pagbutar, shading, dili isulat. Kaya kung imong isulat, maglisod ang teacher o basa. Maayo nang printed na ang pangalan sa kandidato. All you need to do is shade. Kung di nimo gusto, nagsayop ka, ikisan lang nimo. So, voting by shading. Pagka human na, diretso hulog ang balota sa ballot box. Walay makina. Ballot box lang diretso. Then exit ka na. Hulihan ka ng bagong botante. So ang turnover sa presinto, pas-pas kaayo. Kasi it will take, because you do not have to write. Di na ka kinahanglan magsulat. Shade lang. Pagkatapos, way makina sa dulo. Maghuwat ka pa kung nakapsud ang sunod, ikaw na sad ang sunod. Wala, diretso ka hulog sa mong balota, hulihan kag bagong botante. So 11:30 sa butag, tapos na ang butukan. Mag-break og 30 minutes. By 12 noon, until 3 o'clock sa hapon, magsugod na og tara-tara ang atong mga teacher. Duha ka tara. Usa ka tara sa blackboard, usa ka tara sa tablet or laptop. So duha na siya ka tara system. Usa sa blackboard for the public, usa sa diri sa laptop or tablet kay mao nay gamiton for transmission of results. Nganong kinahanglan man nga adlaw ta mag-ihap sa boto? Kay kung gabi ita mag-ihap sa boto, manggawas ang mga goons, hadlokon ang mga tao, kawaton ang balota, ang ballot box, usbon ang resulta. So kinahanglan mag-ihap ta na naapay adlaw kay why brown out during sunlight. And then, hebaw naman tama ng bubit, mga kaisuunan, nga ang darkness is the natural ally of the goons. So, tanggalon na nato nga advantage nila. We do the counting openly when there is a sunlight para why brown out. By 3 o'clock, dapat ang tanan manual counting human na, tapos na. Kaya 200 naman ang botante. Pagkatapos, automated transmission sa resulta. Alas 5 sa hapon, human ang eleksyon across the country. So, So, mauna ang atong gamiton. ang pagpada sa election result nga by computer na, kanang Electronic transmission na. Muna na gamit sa electronic. Yes. So, dili na siya matikas. Yes, mauna manong bubit. Yes, mauna na ay ikaduhang tara. Ang tara sa blackboard,
o ang tara diri sa computer or laptop or tablet. Ma-check. Kay mautoy i-transmit. Ah. Pero sa dili pa ka mag-transmit, picturean ang tara sa blackboard. Kaya ang tara sa blackboard i-attach sa electronic file nga official result. Aron inig-transmit, duha ang makita dayon sa canvassing system. Ang blackboard nga picture nga tara o ang computerized tara para makita nimo nga pareho sila. Di ba? Kung tikason nila ang transmitted result, all we need to do is go back to the one true count at the precinct. To a true count dito sa presinto. Madakpan nato ang ilang tikas. So in that way, dili na siya kanabitong naa kay representative sa usa ka party tuwa didto na tanan, allowed na gihapon. Yes. Ingon ani manumubit, ang mga political parties are allowed to put watchers doon dito sa sulod sa presinto because that's part and parcel of public transparency. Now, aside from that, because of the social media phenomenon, dapat may volunteer, dili bayran ha, volunteer that will serve as official photographer and official videographer. And those photographs niya nakuha nila sa presinto and the videos form part of the election record. Correct. Dapat kasama na yan siya sa minutes of voting. So, manual minutes of voting and automated video and pictures. So, ingon ani nga pamaagi, maglisod o tikas ang mga tikasan. Maghilak na lang silang dugo. Maglisod sila tikas sa eleksyon nga ingon niin. So, why hidden agendas, basig wa pa nimo kasakpi, imo na gyud na studyohan tanan? Actually, manumbubit, mga kaigsunan, napulo ng tao ko katuig aning naghuna-huna. Unsaon magyud nato paglimpyo sa atong eleksyon kay kanin adto manumbubit nga congressman gud ko. Ako wala ko manghambog sa inyo ha, pero when I started as congressman, ang poverty incidence sa Amoa is near 70%. 3 out of 10 Biliranons were poor. At 7 out of 10, 7 sa kada napulo sa among mga kaigsunan, pobre kaayo. Pirmi good me number 10, top 10 sa poorest province. Pero 3 years after I served my people, 3 years lang, short 3 years, nabaligtad na ako manububit. Tulo na lang ang nasa poverty line out of 10. So, poverty incidence dropped from near 70% to under 30%. So, imagine ka, nabaligtad na ako from 7 out of 10 very poor to 3 out of 10 very poor. So, nabaligtad na ako within the span of 3 years. Now, I started right. I want to edit right. Unsa na biktima ko ni Smartmatic and Comelec, I would have wanted to start a political revolution. They ruined my plan. Now, that's why I'm coming back, charging at them. And I want clean elections because that's the only way to improve this country. Daghantag problema, mga kaigsunan. Daghantag problema. Pero kanang mga problema nga tanan, masulbad lang na kung limpyo ang atong pinilian. Because that's the time you can choose the right leader. I totally agree with you, Glenn, but I just hope that this system will be kinsa may imong sponsor sa 18th Congress ang imong balaod. Actually, ang gisabit na ako kang Deputy Speaker El Rey Villafuerte. So, si Deputy Speaker El Rey Villafuerte ang nag-file under his name. Of course, siya ang congressman. And then, of course, si Senator Amy Marcos nag-hearing sa kang Tito Soto, Senate President's version. May version man sad si Tito Sen. And then may version sad ko na dito sa kang Deputy Speaker El Rey Villafuerte. Ang diferensya lang namong duha, why tara system kang Senator Soto? Ang ako na tara system. Ang iya gusto siya projector. That's very expensive. That's very expensive. So actually manumbubit mga kaigsunan, napay usa ka advantage. Dako advantage sa hybrid election system. Kung dirita sa Smartmatic, ilang makina atong gamiton, ang bayad nato sa ila is about 12 billion pesos. Correct. Bayran na nato sila 12 billion. Ang kwarta dad-o nila dito sa China pambayad sa mga makina. Ang uban dad-o nila sa London kung diin na dito ilang mga tag-iya. Why piso mahabilin sa Pilipino? Pero kung dirita sa hybrid election system, we need 1.2 million teachers, 1.2 million election tellers.
So at 10,000 pesos per day, or on that day, 12 billion pesos, they go back to our economy. Well, So sa panahon sa COVID, mas kinahanglan nato ang kwarta na adiri ka nato mag-ikot, magtuyok-tuyok lang sa atong ekonomiya. amen. Unfortunately, we ran out of time. We will be asking Attorney Glenn Chong for his parting shot after this final break. Please don't go away. First song. Thank you. Bilis maka-sound trip. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. For today's look, Bilis makaganda. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. LU pare. Bilis maka-vacay. Ganyan sa Sky Fiber Super Speed Plans. Thank you for staying with us. Let's now ask Attorney Glenn Chong for his parting shots. A very beautiful interview. So let's hear his parting shots. Manong Bobby, thank you again for this opportunity. Mga kaigsunan, niyatong ningdagan ko sa biliran. Ang pirmi na akong isulti sa mga kaigsunan ako. Ang gahom, aron mabago ang dagan sa kinabuhi sa atong katawhan, anaa sa atong tagsa-tagsa ka mga kamot, naa sa atong pagpili. Kung sakto ang atong pagpili, kinangtanan mabulahan. Pero kung sayop sa atong pagpili, mag-antos kita og tulo ka tuig. Pero kung kawaton ang atong boto, ambot lang og kanus apata matalwas, maliberated from this nightmare. So ang akong tanghangyo sa inyo mga kaigsunan, dili man ni nako kaya, dili kaya ni Manong Bubit. Kami nagkauban namin, pila namin katuig ni Manong Bubit nagkauban. Pero dili namo kaya. We need everyone to stand up and fight for our country. Be active in social media. We have a global group. It's called People's Alliance for Clean Elections in the Philippines. It's both abroad and in the Philippines, and we are gaining momentum. So kung mahimo lang unta, mo share, mo like, o mo appeal mo, mo komentaryo mo, magpakita mo sa inyo ang kagustuhan na gusto ninyo ang hybrid election system aron mabag-og yun din tao ang dagan sa atong kinabuhi. Ayaw na tagpapildi sa mga politiko, mga tikasan, ayaw tagpapildi sa mga Comelec. Remember, the power is right in our hand. Tanawa lang sa atong kapitulyo sa Cebu. The power of government emanates from the people. That is our recognition that the power of government is in our hands. Gipahuram lang na nato kanila, pwede nato bawion at anytime. So gamito na nato nga puder aron mabago ang dagan sa atong kinabuhing tagsa-tagsa. So hinaot, makauban mo na mo niining pagkipisog na malimpyo gyud nato nga atong eleksyon para sa atong mga anak, mga apo, sa atong kaugmaong tanan. Manong Bubit, daghang kayong salamat. Salamat kayo nimo Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, former congressman of Biliran, whom I've been with for 10 years since the 2010 elections, where he told me about the cheating that Smartmatic has done in that 2010 elections. And ever since, wa na jud kumubiya, kuyog gud mi niya in the exposing of the Smartmatic. And proof of the pudding is that former Comelec chairman Andy Bautista disappeared. Nga naman, kay dako kay kwartang nakawat. So you can just imagine kung na siya nakawat, therefore daghan kay nahitabo sa Comelec. And you know, this beautiful interview with Glenn Chong also showed me that he is a close-in confidant, si Richard Santillan, has been murdered by policemen, and he has fought for the family of Richard Santillan by filing cases, including the two one former chief of police and now the present chief of police, Archie Gamboa. And I really go with him on this filing of this case. And you've heard it here in Straight from the Sky. I'm Bobby Avila. Thank you and good night.